Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kyrtong ke Trinamool Congress uba lasting suciang na FOMO ke Yau constituency udai ubanengkong wan Thep Kyrteng banyak kunnya ke General Assembly election ha Wjhd Hills District menta kasngi. Uba suciang ula no ya ke kam lab technician ha ketenat Health and Family Welfare Department. Unya kun persya ya UMLA bamenta uba nujor ki sungo bat kiwai di ki Kyrtong. Uwai pat Kyrtong ubaraman Thep Kyrteng udai UMLA jong kenartiang badru menteri kesorkar jela uba senyap halang dhar nagaseng NPP. Na ke 3 raliang constituency ki Kyrtong ki balawan Thep Kyrteng kilong Ushem Hok Garot ubadai MDC barim ke Nongba constituency bad unya kun na kaseng PDF hadin ba ke UDP kala kentat ban ai tiket EU. Nang ta UMDC ke Sutengah Saipung constituency Richard S. Lingdo ula Thep Kyrteng banyak kun na kaseng Kongres. UMLA ke 3 raliang constituency coming one umban ula Thep Kyrteng banyak kun na ke tiket NPP. UMLA ke UDP na ke FOMO ke Yau constituency nujor ki sungo ulawan Thep Kyrteng banyak kun arsin ya ke election MLA. Kue abon ni lang bon jai ni nak ke. Udah dia bon ni, udang daulat lang bon ni. Kamta mengotok dia road communication man more or less demand dia yang kondusi yang ni 90%. Ha fokus lagi health sector, lagi water sector, lagi MSP sector. Itu man kursa akmat. Sao thu dulu biang iwan klem ko kiam po ciwon. Aduh ko kiam klem galai jangan membuat bumiat, amkan galai le. Ngelor kita lagu bangun di amkan ni. Karena man orang kita is under process, under the stage of completion all this. Lebah, baiklah. Kerja semua. Barang jo isno bitau, udang saden po konsensi. Saya hari san senem gudep, jadi sencar mal ko buat. Untuk ko lai baik, reyu Haiden ni kam ipai ba, Haiden sekali parti kongres, bahwa hari persen car yang ka tok mantap ibru de kecing kemen. Kata daun ni bani te daun ale ini per cima ya ini parti yuluti ipai ba le penimbiang di ini parti yong itu sencar ko ba ko miat ba sencar ko kering di dapat mensembo kia jauh pada development kedewan rakyat konstitusi yang tam hejing itu waka education sector, health sector, road sector gini man gua man kalau hak konstitusi yang am cua. Kalau man kan ni kan hejing yo ngan man harap hoi kita. Jangan pi yo kita. Oh. Highlight. Ti yang ada ni ngah cam hejing yo ngah pat ba dang maya ni. Dang MK pat ba ngal dang MK hejing pat ba. Masih ni kalian ngadu kerpat di baik bah konferensi kami jauh kercan ni ngan por jempol. Elat biang ingat sen job yang kami arjar aku le kami jauh job jempol dia. But expect yang ngam tu senem tu tamir bon bani wah cua. Next ni dah one leg ni ka file nomination ni DC office. Terus aku mahu uang penpau kemat yang piu baik bah. Kejingwan yang ane mango kejing raikut yang awalnya election agar ni ke snap kejing tu yang awalnya ni election to Bynta ke kam penroy penpar haguayo se konvensi yang ikam tam emi cibun ki ye kuwa emi kejing sa din bar kamjo ki jinto ki roy ki parla to mem yo ye kejing klan we po su po nanti dah hem ini rai, ko file nomination ini election, akan ni ke arpunya trik, polling date, ko yol teo, pergi pai ba, punya kecengkersan, ko yo ye cengcop, yo cukri ni minta yang pi. Kyrtong ko ngabo cukri to, kunengkong ni minta ke start ke Thep, na kamtam lagi skor yang ke government, ko imam skor ko biang. Bat ke jengko jengkia, jengto sumar ya ke kejut kustom, ada ke rep geriang,
but haki luti sengkeng haki bondali bonjat ki jing duna go I chami agni ka kononsi yung ikamtam tara kejengkerpat ne benta yung pipai ba syabha go kejengkersan wa purwa nga yo kejengjob yo chukri gini kejeng tmu go ngara ama agu ngada resign naga government servant au July pada him gini rai ko penpau su pai ba ko galat yang au yo dagabor ye yarap ipi agur pam go to kulai sibon ni woro Ha East Jantia Hills District ladon samut ki Kyrtong ki balawan ban Thep Kyrteng hakmat ki returning officer ha ka office rekam jong DC cleariat minta kasni kini ki Kyrtong ki kentup ya Kyrtong ba marwai jong ke VPP rilom Jantia u dame wan hi rembai ubanya kun na ka 6 cleariat constituency persya ya u MLA u ba minta uma kermen shela ka Kong Santa Mary Shella ka Kyrtong jong ka seng NPP na ka 5 sutengah saipung constituency but kabanya kun persya ya u MLA uba minta uba shitlang pale but u MP ka Lok Sabha uba Vincent H Pala u MLA but menteri jong ka sarkar jilla u Kermen Shella ula Thep Kyrteng na ka seng UDP na ka 6 cleariat constituency u MLA ke 5 sutengah saipung constituency ubala no ya ke seng Congress but penyeso sya ke TMC uba shitlang paliru ulawan Thep Kyrteng na ke seng UDP hagni ke jingwan Thep Kyrteng la yo ya ke jing risa jong ki pat ba nong Kershan jong ki parti ba pher ki balawan ban senran ki Kyrtong jong ki hakmat ki office rekam jong baro ki artli ki deputy commissioner kata jong ke East but West Jantia Hills district Thank you. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela